Naxuyaniya çapemeniye ya navenda diyaloge ya hevkariya partiyen Kurdistana Irane. Civina birinda partiyen siyasiyen rojilate Kurdistane, roja duşeme 15442 roji pence heyva yeka 2026 zayini pekat. Di civinede revşa siyasiya İrane, u peşketinin daviyen li Kurdistane hatin nikaşkirin, piştgiridan tekoşin u serhildana neteveya gel u civaken İrane, u liser pevistiya xebata hevbeş u berhemdar jibo xurtkirin, u geşedana tevgeren nerazibuneyen li diji komara İslami bir yardan. Civin bir rezgirtina jibo giyane şehiden svepeşandanen daviyen li İran u heremen başure Kurdistane dest bekir. Mustafa Hiçri, sekretere giştiye KDP, kuberpirsiyare navenda diyaloge ya hevkariya partiyen siyasiyen Kurdistana İraneye, Armanca civine ravekir, u kuberpirsiyariyen partiyen li rojilate Kurdistane dest nişankir. Piştre civin binerinen beşdaran devlement bu. Civin pelanuya nerazibun, grev usvepeşandanen li diji komara İslami, kuberhema dehsalan jigendeli, bekari u politikayen li jigele komara İslamiye, pesnehweda. Tepeser Kirina, Uini Yahvepeşandanen li Kirmaşan, İlam, Melekşay u Loristan, bibiryara rasterasta Sameneyi hateşer mezarkirin, kumafen gelebin deste Kurd veki kaos binavkir. Her vihavan sersahi jimalbaten şehidin daviyen li heremen Melekşay u Başure Kurdistane rehwestin, u tekez li ser pevistiya yekiti u hevgirtine li hemu heremen Kurdistana İrane, u gaven çidi u pratiki li diji komara İslami kirin. Di beşek dina civinede biryar hate dayin, ku hevlu nikaş jibo amadekina peşnumeyek prensiba hevkariye di navbera partiyen siyasi de, ku nek şereyek jibo xurt kirina tevgera siyasi u neteveya Kurdli İrane Diyarbike, verin zedekirin. Seyit Brahim Elizade, sekreteri yekeme komela rehistina Kurdistane ya Partiya Komünista İrane, Omar İlhanizade, cigire sekreteri giştiye şoreşkere komiteya karkeren Kurdistana İrane, Reza Kâbi, sekretere giştiye komeleya karkeren Kurdistan, Babaşeh Hüseyini, sekretere rehistina tekoşina Kurdistan'ya İrane, Hüseyin Yezdanpana Seroy Partiya Azadiya Kurdistane, Emir Kerimi, Hevseroke Partiya Ciyana Azada Kurdistane u Mustafa Hicri, sekretere giştiye Partiya Demokrata Kurdistan'a İrane, Hevserokatiya Şandeya Partiye dikirin. Navenda diyaloge jibo hevkariya partiyen Kurdili İrane. 15 februara 1424 roji pence heyvayeka 2026 zayini. Tamam, canım.